Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы, студияда сіздермен Шевкет Наматулаев селямлайым. Ишғал етілген Қырымда кенеде тентулер олып кечті. Ички районында ФСБ селялы инсанларнен Берабер Мустафаевлерінің евіне басып келді. Евлерінде афион қыдырғанлар тентувден сон Қоранта башы Мустафа Мустафаевны яқалап, ақияр қалып кеткенлер тәпсілетіл жәлевқамызда тариф етіле. Қапыны сындыры балаларының ордылар. Яқаланғанның оғлы айтқанына көре селя инсанлар махкеме қарарыны көстермегенлер. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему три человека. В масках были люди, приехали газелька и 3 машины. Приехали, вот, обыскали весь дом, везде все перерыли, ничего не нашли, уехали. Uç-4 tane savun başına. Уже bunda başa Türkmeye. Эксе Эльдары Туртей, эксе Мустафая Туртей. Я говорю, что вы делаете? Меня не было бы. Если меня не было, вы били бы их, что ли, или что? У меня на глазах. Ну, я плохая. Комшу doğmuş ve dostlar tezden seslendiler. Evinin yanına lakayt kalmagan insanlar toplanı başlandı. Birazdan xorantalarının başı Mustafa Mustafayev'na silah insanlar yakalanğanı belli oldu. Onun apayeli Nara Mustafayeva buna karşı çıkmağa tırıştı. Уйди, уберите его отсюда! Уйди отсюда, говорю! Уйди его туда! Ты судья, ты прокурор! Ты нашел! Ты у меня весь дом перевернул, ребенка на колени! Ты нашел на Кто старший здесь? Кто старший? Bütün itirazlarga bakmadan Mustafa Mustafayev'ni namirasız maşinaga oturtup alıp kettiler. Не нашли, зачем забирать? Желание поехать! И нас что там закопали все? Мы уже привыкли татар копать. Что это такое? Мы тоже телевидение смотрим, видим, что вы творяете. Раз не нашли, зачем забирать? Забрали, поехали. Раз не нашли, чего вы забираете ребенка? Разбирайтесь на месте. Привыкли татар пугать. Я тут пуганный. Отца забрали в Севастополь. Постановление поговорили, показывали? Постановление суда. Bundan da gayrı yakın yaşagan Mustafa'nın anasının evinde de tentuv hareketleri geçirildi. Anda da tentuv geçirilgen son bir şey tapmadılar. Riyana Aliyeva, Zaman ATR. Шымды телефон вастасынен жаңлы бағымызға Ридван Мустафаев чыға, о тентув олт керілгені вақыт шаат еді, бұл видеоларны чықарды. Ридван бей, бізіне ештені, селям алейкум. Алейкум селям, я ешкілі. Ридван бей, сыбақын тентувның шааты олдыңыз ве белі ме? Не себептен Мустафаевлерін евіде біле басып кірділер селялы инсанлар? Олар дедіклеріне көре наркотик араб келділер. Ну, судя по тому, что они не нашли ничего такого, я думаю, что это был всего лишь повод. Біз көрдік те, сіз шығарған видеода ве фотоларда жамлар сынық еді, кіріш қапының жамлары сынық еді. Не себептен ве кімларын сындырды, белі ме? Я белі. Когда сотрудники врывались домой, по словам младшего сына, да, Мустафага, они разбили стекла, хотя второй вход в дом был открыт. Несмотря на это, они вломились, ну, раздевали стекла. А селялы инсанлар өзлеріні насыл алып барды бірде-бір провокациялар яптылар ма, яда бірде-бір сесленділер ма топланған инсанларға қаршы? Топланғар инсанларға қаршы прям провокация olmadı, ama в момент, когда жена Мустафага, получается, пыталась не пропустить машину, которая хотела увезти ее мужа, то один из сотрудников пригрозил, да, ей пристрелить. Вот такой момент был. Дегер инсанларға қаршы күш қоланылмады ма? Асылда адамлары итеріп, яда бірсілерін яқаламаға тырышмадылар? Yok, öyle bir şey olmadı. Ve umumen тентув kaç saat devam etti? Ve біршілер таптылар ма evde асылда? В общем, длилось где-то часов 7 обыск длился.
Нет, ничего не было найдено ни в доме самого Мустафага, ни в доме его матери. Ничего не было найдено. Весіз шығарған видеода біз көрдік те Мұстафа ағаны машинаға отыртқанлары вақыт ве бір ФСБ қадимлерінден бір айта ки озы кітмеге істеді деп керчектен ме озы кітмеге істеді? Yok, bu yalan. Он сам добровольно не хотел ехать, его заставили, посадили в машину и как бы никто у него не спрашивал даже. Ве шымды ол қайда олғаны белі ме шымды? Шымды қайда олғаны белі дегі. Он авраты, они ждут его в Севастополе, возле отдела, куда обещали доставить, но до сих пор не доставили его туда. Асылда сіз бұл кешірілген тентуына ненен бағылайсыз? Асылда басқа япаларымы қырым татарларға не асылда ола? Чүнки инсанлар тынч яшайды, асылда біршілер олмаған ерге келі білен тентув кешіріп? Мен берлейм, олар бізді қорқытмақ істейлер. Я думаю, это что очередная акция устрашения, и они хотят запугать наш народ. Яқшы, Редванбек Чоқсалымы бізден бағланғаныз үшін ве бүгін шығарған видеоларыңыз үшін, чүнки бұтын ватандашларымыз ве бұтын дүния көре ишғалжілер Қырымда не япқан. Біз яйынымызны девам етеміз ве мұхберлеріміз тенту фоткерілген ев сайбының Омар арқадашы Ленара Мустафаева еледе бағландылар. О Қырым татар тілі ожасы ола тенту кечірілген инсанлар Омар арқадашыны ақиярға алып кетеміз деп айтқанлар. Ленара ханым айтқанына көре оларны алдатқанлар. Шымды олар ақиярда болуналар ве білмеге тырышалар қайда олғаны келің шымды оның изатыны діңлейік. Не знаем, где муж. Адвоката мы наняли, адвокат приехал, сейчас пошел к следователю поговорить. И уже мы стоим 2 часа тут, в машине сидим, и еще даже не входит адвокат и ничего не говорит. Нам сказали, что сначала вот на Пушкина 10 в Севастополе, мы там простояли очень долго. Потом нам сказали, что в Гагаринское отделение МВД нужно поехать. Мы приехали в Гагаринское. Адвокат пошел сюда, на прием, к следователю. Но вот уже, наверное, часа 2 мы сидим, он еще не выходил. Ве бұннен берабер Ленара ханым тентуф насыл от керілгенді телефон вастасынен айты берді келің шымды оны да діңлейік. И это утром рано они пришли домой, они разбили все стекла, и от этого шума проснулся сын. Они стали его коленкой бить как-то, я не знаю, сломали его вот так вот. И вот сейчас на данный момент у него отбиты все коленки. И потом на шею он говорит, что его так положили на пол, положили прям в обуви ему на шею ногу, и полчаса вот в таком состоянии его держали на полу на холодном. Когда ребенку стало плохо, он сказал: мне плохо, дайте мне таблетку. Только в этом случае они подняли, еще, говорит, минут 40. Когда я пришла с работы, он взрослый парень в одних трусах, в нижнем белье, сидел в комнате. Они не разрешали даже ему одеться. Оны демек бойле ишғалжілер өзлеріні алып барған ве бүгін ишғалжілер дабыр тентувны Ислам Терек районынан Қоңырат Маковка койынде 5 машинанен келіп кечіргенлер мұхберлеріміз тентув инжеліклеріні огренмеге тұрышалар. Ве Крымсоз бірлешмесінің адлейджесі Қырымда өткерілген соңки тентув ве яқаланувларына репрессиялар құветлештірілмесі деп изатлай. Крим зараз є таким для спецслужб Росії, очевидно, таким полігоном відпрацювання репресивних заходів, побудови особистих кар'єр. Ну, звичайно, да, це залякування найбільш нелояльної до російської окупації групи. Бүгін Қарасу базар районында Қырым татары Джафер Аметовның евіне атеш açıldı. Hadise Қышлав Курскай койынде яры гежеде yüz берді. Яраланғанлар yok, açılған атеш нәтижесінде евінің араба қапысы ве машина зарар көрді. Пострадали вот двери, машина сзади стояла там, разбили заднее стекло, капот в дырках все. Ну, в стенку немного там шрапнелью прошлось. Дверь входная, тоже там пару дробинок попали. В деревне 30 лет живу, никому дорогу не переходил. У вас с кем-то конфликты были? Нет, никаких конфликтов не припоминаю. Ближайшие 5-10 лет никаких конфликтов. Никаких таких стычках не участвовали. И вообще деревня у нас спокойная была. Я не знаю, в честь чего этот праздник устроили. Шымды скайп вастасынен бізім яйынымызға Құрылтайның сайлав комиссия рейсі Зайраға Смедляев қошыла. Зайраға бізін ештені. Селям алейкум.
Aleykümselam. Зайраға білгенімізге көре сіз демек о евге бардыңыз ве ев сайыбынен лаф еттіңіз. Шымды белі масылы жинайчылар яқаланды ма? Кім бұл жинайетіні япты? Cinayetini yapan insan belli ama o yakalanmadı bilmem neden sebep ve ben belirtsem bu asıl da öz başından yapılan hareket değildir. Bu bütün umum Kırım'da olan ya korkuzu aksiyalar bir kısmıdır. Ne için degende bu soğuk zamanda Rusya halkara teşkilatların arasında demek uygunsuz bir alga kaldı ve şimdi Kırım'da olan vaziyet hakkında malumatlar olmasın diye narazılık göstermesinler, tınç otursunlar deyip öyle bir aksiyalarını alıp barıyor. Başta sözden meclis azalarına karşı hareketler yapılıyordu. Dini faalcilerge demek böyle bir baskılar yapıldı. Ama bugün endi faalcilerden de gayrı sözden içki rayonunda Mustafa Mustafayev o kadar ben belirlesem öyle bir ne değiller. Ama bu evge de kırıp demek bu korkuzu aksiyonu yapmaya tırıştılar. Ve ne diyeceğim bu aksiyalar yakın zamanda toxtamayacak. Ne için degende onların isteği var bizim halkın gözünü korkutmak. Ondan gayrı evge kayıttım Facebook'unu açam sayfamı. Onda da bir pis yazım var. Ana вы там давайте валите из Крыма, уях-бях, вы там это проплачены, и то вам здесь не место, мы с вами будем разбираться. Öyle pis şeyler soğunup yazımlar da oldu. Bu birinci kere degiledi. Ama ben bu böyle hareketler keskinleşken sebebinden anlayayım. Bu devlet tarafı. Sayıp arta mı? Ha? Böyle yazılarını sayıp arta mı? Böyle Korkutov yazılarının? Arta. Hiç degildi. Mağa da degildi. Başka falcilerge de öyle bir yazılar kele. Bu devlet tarafından bu smarış kimer yazılar men o vaktinde sözden Reskombinats'ın yanında bir kaç cahil satqınlar çalışkan idi. Böyle bir monitoring ya başka bir şeylerini yapıp ve Facebook'larda nelerde pis şeylerini yazgan soğarı. Stilistikası, gramatikası aynı şekilde. Yolbaşı değişti ama bu pis adamlar kaldı orada. Ben belirsim oradan. Sayfeleri değişiyor. Aman Шуф meselesine geçsek, polis xadimleri kelgendir ve onlar ne ayta bu mesele boyunca asılda cinay iş olacak mı, bu cinayetçilerini tutacaklar mı, ne aytalar? Evet, onlar вы не надо здесь придавать какую-то такую окраску. Это бытовой случай на почве пьянства. Ama bu adam sarhoş değildi ve onu polisten gayrı ondan önce yerdeki cemaat korup bilip ne için degende o adam sonra evge geldi. Arabasının kopçeklerini değiştirmeye başladı. İzlerini yok etmek için bu bütün başından öğrengen ve hazırlangan bir provokatsiyadır. Sarhoş insan yapkan hareketke uşamaydı. Nasıl düşünüyorsunuz bu cinayetçi demek yakalanacak mı, cezalanacak mı asıl da ya da bulen kalacak? Bilesiniz, bu zaman asıl da bizim halkımıza karşı yapkan öyle bir pis hareketlerin ve cinayetliğin bir neticesi olmadı. Ne için degende bu bütün cinayetlik bu nasıl правопохоронный органın kol tutuğuyla yapımı. Reşat Ametov'un kim
алып қайтып мейдандан шығарып өлтіргенін белгілі видеода бар, башқа шілері бар. Ama әлі бүгінге бұл cinayetler cezalanmadı. Ondan sonra demek Ervin İbrahimov onda belli bu silahlı insan var. Bu devlet tarafından çalışan insan var. Kaçırdılar. Ama onlarını da bir sıkıdırmay ve başkalarının ilahilerin kaçırılgan, öldürülgen insanların kim kabahatli biz kimse kıdırmaydı. Bu da demek öyle bir hesap bunda ki biz Tatarlara karşı hareket yaparız ve onu kimse açıklamaz, kıdırmaz ama Tatarlar korkup pısıp oturacaklar dedi. Везайраға біледі соңке суалым қысқадан мүмкін олса білеміз кеченлері Бірлескен Девлетлерде Қырымнен бағлы резолюция қабыл етілді ве соңке Қырымда олған бұл тентуф ве яқаланулар бұл резолюцияға сесленуф ола білемі? Evet, bu mutlak bunun bağlı tekrardan demeyin de onlar көрсетместілер. Siz çet memleketlerge ne kadar ne aytsanız bizge o 5 kapık. Biz sizlerini basarmız, taptar geçermiz. Ama nasıl olsa da onlar korkanlar. Onlar korkanlar ve bu rezolüsyon inşallah tesiri olur ve biz onun neticelerini yakın zamanda görürüz. Çok sağ olun Зайраға яйынымызға қошылғаныз үшін сүйерілдерімізге қатырылатам. Зайраға Смедляев, Құрылтайының Сайлаев комиссия рейсі Қырымда бүгін олып кешкен Тентуф ве яқаланулар ве ватандашымыздың евіне қаршы атеш açылғаны аққанда айты берді. Біз яйынымызны девам етеміз. Кешкен сені Қырымда Украин диверсанты деп яқаланған Дмитрий Штыбликовке ешғалжілер махкемесі 5 жыллық апыс мұддетіні белгілеп 200.000 рублей пара жазасына үкім оларақ шығарды. Ақияр махкемесі оны диверсияда қабатлы деп таныды. Штыбликов кечкен сене ноябрь айында яқалаған еділер. Аққорчылайжылар тарқатқан мәліматқа көре кечкен сене ешғалжілер 9 инсанны диверсияда қабатлап яқалаған еді. Ишгалжілер Украин фаали Владимир Балухна апсте қалдырды. Махкеме бүгін оның давасына кенеді бақты. Кешкен махкеме отырышында Балух ярамады ве оны хастаханеге алып кеткен еділер. 2014 сенесінден берілі Балух ФСБ тарафындан тақып етілі. Ой Ишгалден сон еві ұстанне Украин байрағына асқан еді. Диварында есе Героев Небесной Сотни язысына. Бір ел евелісі Тентуф кешірілген вақыт ФСБ хадимлері оның таванында патлап алеті ве құршын тапылды деп оны яқалады. Защита ссылалась в своем ходатайстве как на состояние здоровья Балуха, которое в настоящее время значительно ухудшилось в связи в том числе с его содержанием в рамках следственного изолятора и неоказанием надлежащей медицинской помощи, а также в связи с ухудшением состояния здоровья его мамы. Было принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты, поскольку обстоятельства, по мнению суда, которые послужили основанием для избрания в отношении него столь строгой меры пресечения, в настоящее время не отпали. Украиналы есірлерінің сайысы эпарта шымды ешғал ұлынған Донбаста 157 инсан есірлікте тұтыла. Бұны ұқчы тарафлы контакт группаның Украина векілі Ирина Геращенко білдірді. Есірлерінің умыр арқадашы ве аналары парламент темабыслерінің айлелеріне бағышланған фотосергі тешкіл еттілер. Бұны есірлер проблемасына депутатларының диққатыны желп етмек үшін япқанлары. Аман-аман 3 жылдан берлі Донбастаки террористлерінің есірлігінде тұтыла. Олардың есірлігінен да Иловайск Харшевға алынғаны вақыт түшті. Зі слів волонтерів, мій син знаходиться на Купанках в Луганске. Evde babasını 2 yaş olған balası Bekley. 8 yaşında Настя babasına mektuplar yaza. Bugün ise deputatlarga mektup yazıp, babası evge qaytarmasına yardım etmege çağıra. Esir alınğanlarının qorantaları parlamente unutulmagan, esir alınıp unutulgan adlı foto sergisini açtılar. Onların aytkanına göre endi 14 ay devamında esirlerinin deniştif avuş hareketleri yapılmay. Мій син був в полоні рік і місяць. Після того, як звільнили мого сина, ми всі зрозуміли, що поодиночки ми ніхто.
Сепаратистлер 88 Украина сыры тутулганын таздыкладылар. Уч тарафлама контакт группанын гуманитар бөлігінде Украина векілі Ирина Геращенконың білдіргеніне көре, умумен Украина телекесізлік қызметінің жетвелінде 157 эсір. Украина жеңкчилер сұраған эсірлеріні теслим етмеге азыр. Бұл 100-ден зияде инсан, ама бұл әрекетлерінің ең мұйымы Украин қануларыны бозмамақтыр. Очевидно, що ми не можемо погодитися на шантаж представників ОРДО і АРУ, які включають список на звільнення Потеряшку Агеєва і заявляють, так це ж гражданин ЛНР. Вони так на повному серйозі говорять. Або включають туди, наприклад, беркутівців, яких сьогодні підозрюють в можливій причетності до страшних злочинів, розстрілу Героїв Небесної Сотні. Эсірлерінің қоранталарына дестек көстермеге келген ато ветеранлары депутатларыны әршейні өз адынен адландырмаға талап етелер. Поки не прийнято рішення о тому, що Росія агресор, виходить, наші хлопці знаходяться не в полоні, а вони захоплені у заручників, бо у нас ситуація проведення операції АТО. Тобі ж на них не розпространяються конвенції Красного Креста, по полоненим, міжнародні конвенції. Атонын сабық іштіракчысы шымды депутат Олег Петренконың фикірінже, әсірлерінің денештіру варекетлері Минск давасының черчевесіне кешкен сон тоқтатылды. Коли сам мінський процес, весь мінський процес, він тупіковий, абсолютно тупіковий, то і вже їх гуманітарний блок, він став заручником у цій тупіковості всього мінського процесу, як одна з його складових. Бүгін есе әсір алынған инсанларының қоранталары оларны азат етмек үшін бүтін дүния ешітсін деп қычырмаға азар. Ми навіть готові як вимагати, треба це робити, обмін, якось домовлятися, вирішувати. Якщо не слухають нашу Україну, то треба звертатися до більш виважених країн, які можуть натиснути на Путіна, щоб все-таки відбувся цей обмін. Елена Стецюк, Ислам Пинка, Заман, АТР. Украинаға Қырымны Приднестровьеге дегіштірмеге теклиф етіле бөлі тақмелеріне милет векілі Ирина Фрис пайлашты. О Молдова президентінің Приднестровье бейінатына эсаслана. Игорь Дадон бүкінлері Тираспольдге Молдова яда Украина теркімінде ола жағына қарар алмаға чағырды. Ирина Фрис Украина Приднестровье Молдоваға айыт олғанына қол тұтып, башқаларының топрақларына алмай деп қайдетті. У мене взагалі таке враження, що президент Молдови зараз керується виключно і координується в своїх заявах та діях виключно з Кремля. Такі заяви робляться виключно для того, щоб створити інформаційний шум навколо ситуації з Кримом, анексією Крима, і для того, щоб в принципі відійти від питання врегулювання згідно з міжнародним правом. 100 yıllık күреш 1917-1921 сенелерінің инқилабына бағышланған сергі Киевде ашылды. O инқилаб әрекетінің эрбаплары аққанда тариф еті. Левхаларда сияси ве жемат эрбапларының фотосуретлері о вақытларының весиқалары көстерілген тәфсилатлы желевхамызда тариф етілі. Павел Скоропадский, Евгений Петрушев, Симон Петлюра Украина девлетінің қорғанларындан бірі. Сергіде бір сырада инқилаби әрекетіні башлатқан 10 инсанне бағлы малюмат тақдим етілді. Нумайш етілген 20 левхада Украина инқилабының елбашылары ве мұстақылықны селянен қорчаламаға азыр олған инсанларын көстерілі. 20 асырда олған әрекетлер Украина девлеті құрылмасы үшін ilk adım oldu. Державні органи, власна академія наук, власна академія мистецтв. Відбувається боротьба за державність. По суті, ми руйнуємо тезу про те, що Україна виникла в 91-му році. Відновлення незалежності України – це є результат тих подій, які відбувалися впродовж усього ХХ століття, боротьби української нації, яка включає в себе всі народи, які проживають на території України, за державну незалежність і свободу. Сергіде Украин халқының азатлық күрешінің құрбанлары да көстерілі. Олардың арасында Қырым-татар саясет эрбаплары, Қырым-татар Милли Жұмхуриетінің елбашысы Номан Челебиджихан ве акимиетінің тыш ішлер назирі Джафер Сейдамет. Номан Челебиджихан сприяв переходу від якихось національно-культурних вимог до вже політичних вимог. І я переконаний, що це
власне, одна з цих фігур національної історії кримських татар, яка повинна вшановуватися на найвищому рівні і повинна надихати сьогоднішніх кримських татар в той час, коли вони знову зіткнулися з великими проблемами і російською окупацією. Сергіде архив музейлерден алынған ветиқалар ве шахси коллекциялардан эвелсе белі олмаған фотолар тақдим етілді. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бүгін Межлис азасы ве Қырым фондынан мудиры Риза Шевқиевнан бабасы Февзияға кечінген женазе Яран Марина қасабасы меркези соқағы 53 адресі бойынша саат 14-те шығарылacak. Бұл саатқа hazır olған сонки хаберіміз еді. Бұдаққада нетиже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Дайыма атырелі олыңыз көрішкенже.